معصومین علیہ السلام سے فرمائش کران موت العالم موت العالم یم ساتن عالم مران یہ عالم موت آسان کیازِ آسان عالمک موت تکیاز امس عالم سنز یم پنن زندگی صرف آسان کرمز دین اسلام باپت یم سنز کوشش تو تلاش آسان یہ کہ یم لوگ گمراہی مزن تمن ہا بہ صراط المستقیم لہذا مرحوم آیت اللہ امام کاشانی یس یم مختلف مناسبن پہ فائز مجلس خبرگان مجلس شورا یم منصب امس موقع امام جمعہ تس تہرانس اندر یہ 5 مارچ یم دنیا مز نیران لہذا یم سات وچان ام سن زندگی ابتداس مزن 10 دسمبر 1310 مزن کاشانس مزن بے دنیا یم سن باب صاحب مرزا ابو تراب یس کاشانک امام جمعہ لہذا امام کاشانی پن ابتدائی تعلیم ات کاشانس مزن حاصل کران ام پتن تہرانس اندر پنہ تعلیم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے باپتن تہرانس مز فقط 2 ورین روزان ام سن باب صاحب مرزا ابو تراب یس کاشانک امام جمعہ آسان یہ لکھان آیت اللہ بروجردی نام دپان چس میون فرزند امام کاشانی یہ تہرانس مزن درس حوزوی حاصل کران ام پتن واتان قومس من پن اعلیٰ تعلیم حاصل کران لہذا ات دوران یہ ہمیشہ ام سن فکر یہ ہمیشہ پن آواز ظالمس تو جابرس خلاف بلند کران یہ ہمیشہ پن آواز باطلس خلاف بلند کران لہذا یم سات ات دوران یم سات کم سنس مزن ات زمانس مز سہ انقلابی فکر تھاوان لہذا جلسات جوانن ست وتھان بہوان ان ست ہفتگی کلاس تام مسجدن مز شاہ امس خلاف پن آواز بلند کران لہذا یم سات شاہس خلاف پن آواز بلند کران 1350 مزن مسجد یس ہدایت اللہ ات مز امام جمعہ ات مز خطاب کران ات مز نماز پرناوان دپان ام پتہ آو یہ ممنوع الممبر قرار دن ون امس ممبرس پہ دان کھسن کہین تو کوتا ظلم ات زمانس مزن اکس عالم دینس ون دان یہ ممبرس پہ کھسان کہین مگر ام سات یہ مرحوم آیت اللہ امام کاشانی یس ام سات امس وقت کس یزیدس خلاف پن آواز بلند کران یہ یوتن کہین یہ سا ام باوجود تس ایران عراق جنگ تحمیلی تر مز ام سن شرکت فعال از لحاظ سیاسی فعال امام کاشانی لہذا تماما خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام سندس خدمتس مزن بے مقام معظم راہبر سندس خدمتس مزن بے خصوصاً ام سندن خانوادس عرض تسلیت پیش کران